Goro za Mwenge South ziteburwe Senge wa Nkambo, Kavuma hamwe na Kamutara Ismail nabwo nyuma y'umupira ogu Sarapio akora coordinator wa team esingirwe eya Mwenge North asimira abazani bishazeri ngo bagerezeho nole kambanze ntwale omugisa gwo kusima abahagizi n'aba sponsor abatsponsoringire korora umupira guntu wakusamba ugwakero kenu hauva mati sobero kusingura baituninihiza into next edition mpaka ntugenda koraki ntugenda kusinga kero kenu tirubairo na kurwaitu but next time ntugenda kusinga. We omuhwezi wa coach wa timu ya Mwenge South Vincent Mutegeki ayegecherire obusinguzo obu ahakukora namani emichwe hamwe no kukorera hamwe nka timu nsemerirwe muno habwa wini ya kero kenu kandi enungi eya goli 3-0 ninyenda kusima management yisaza ya Mwenge South nsima abahagizi baitu abarungi abazani timanyire ngeri nshobora kubasimamu nsemerirwe muno isaza letu qualifyingire to the same finals imbeto kuja kusamba cyaka ninyongara kugumiza abahagizi baitu ekitwolekere kero kenu nitujya kugumizamu nitwoleke kukeraho. We Ismail Mutara oronzerwe nkomuzani ukirizayo kuzana kurungi ompira ogu kandi oriyo muzani wa timu ishazeri ya Mwenge South agizire ngu obuhanguzo obu nebumugarizamu amani sanyuse nnyo okubanga tuli bahanguzo nako lwalero gwe kubadde ompira gwangu gusoka mu mpaka zino sanyuse nnyo okubanga tuli bahanguzo nako lwalero era nga sanyuse nnyo ekyamazima okubeera man of the match olunaku lwalero n'ekirabo kino kye bampadde ekya MTN. Semifinals tugenda kuddamu twetegeke bulungi n'abasambi bafe batabaddeewo tugenda bakumakuma babeere nga babeerawo ku next game. Aharengo rwa semifinals ishaze rya Buraha nirija kuzana n'ishaze rya Footpoto ahabiro 18 kandi ishaze rya Mwenge South nirija kuzana n'ishaze rya Chaka 217 mwaka gwa 2025 kandi nkaburijo emipira ejo yona neja kuba nerekwa butunu ahari Tayal West. Amakuru aga gashakwa Justin Nyakaisiki omuri Chenjojo.